Anyang laki din! Si kapay lang ti makamu iti anak talakay. Sa di naman ang ti papanambakit. Iti ayan ni Nana Esther Apay ijay. Anya kalakit din aya lakay. Mapanak agpailot Saan pa yan na imbagan ti sakak ana isyot dita kanal idi Lunes? Itugot mo retala na tayo. Ay saanan? At datilana ni Nana Esther ijay. Amang ano maibusmat piman. Nakitak nga rod, ado tilana na ijay. Anya lakit din aya. Nakababayin mo't ano makius-usar ka pa lang itilana. Kat libre piman ti serbisyo na. Alawanan, yawat mo nga rod day talana ta agrubwat akong. Agasam man day ta a koleksyon yaw, Nana Esther. Tulong dagiti may nagpailot itay. Ay, dakkel day ta na, Nana. Ayun medyo dakkel mo't piman ti inted da. At dapay natengken prutas. Un nga rod, mayat gayam ti agbalin amang ngilot Pagkwartaan mo't gayam. Ayun isumot ti pagbibiyagak. No kayat mo di kisayam ta natengken prutas nga inted da nakaw. Mga lakatap no at daramanan niya. Day taman ti kayat ko, Nana. Di mo liplipatan Mga lakalaang inton madamdama. Ilutan ka pa, tapno malpasan. Adda kami manan, Nana Esther. Sugrag kayo, Gina. Agtugaw kayo. Agyamanak, Nana. Nasabat minimikay di tadalan itay. Nagpailot samot day chay. Nakong, imay nagpailot itay. Si Kangay, anyamot ti masapul mau. Ipailot ko manan ti ubing ko, Nana. Da kayo lang ngamin ti kaalaan nakat. Ay, sapay nakaturog pa'y laeng. Orayan ta makareng. Amangan no agsangit manen. Awan parikot iti day ta, Nana. Bala, agkapita pa'y. Sige laang, Nana. Nagkapiak ijay banay sakbay nga imay kami. Ay, kat agkapita manen Ado ti kapik dito. Nangalami tinyawid mo natangken prutas bakit? Inted ni Nana Esther dagita lakay. Inted kano dagiti customer na. Apengin nalampay laeng. Inted na nga rod. Bes nga da abasto na. Awanan at dinawat mo mat. Asino tinangibagakan ka dinawat ko dagita. As lakas jay mo tun Inted ni Nana Esther dagitaan niya. Ulitak manan, saan ko adinawat dagiti natangkan prutas ang makitkitam. Kusa nga inted na kunak tumat. Alawanan. Inted na. Wan tasabali mo't at talaga ti dinawat kan inted. O ti anak tangay. Panday ti silid tayo. Nakaturog pa lang. Apay mo't pinaturog mo. Saan to ang makaturog inton rabi Nangiduli na mitilana bakit? An-anom ayatila na lakay. Mapanak man matagpailot ka ni Nana Esther. Anya tinasakit kan kaya. Masakit nga ro ti bagbagik. Amumit, ado ti binunag ko anat ang idikalman. Mapan ka. Siguradum laang nga iti ay ni Nana Esther ti papanama. Anya kalakit din bakit? Sa dino kumangay ti daduma pa papanak. Anyat amok. Amangan no saan nga iti ayan ni Nana Esther amang ngilot ti papanam. Si kakit dimot bakit? Kaano aya anagulburaken ka? Alawanan. Agrubwat kakit din tapno di ka marabyan. Kita tilana, di ta drawer. Unay kan bakit? Oh, kasangsangpot mo lang ang napudot adagos ti ulom. Di mo nakita arimorti anak taaya. Bayam di tatagay ayam. Inserak mo't kit di ti gate.
Nalubusam nga agay ayam igirwar kat agar arbis. Agar arbis, aya? Ay, urayan bakit? Asikasum kumamutan yung bagti anak ta. Ala, sorry, basol ko. Kas makita mo't busy ak. Uray ka sa pa iti kinabisim. At dalat ta kumamot oras mo para iti anak ta. Ala, wanan, basol kun kunak tumat. Ngala, mangipapudot ka nga rudan iti pagdigos ti anak mo. Amangan no agsakit kit din. Da kayo mat gayam ti lumabas, Mikay. Uwan na. Ay na, nag-cute mo't ta anak mo. Da kayo mo't nana. Maayayatan ti tao amang titkita. Sa dino ngamin tinagapuan yaw. Di tala ang sentro nana. Sapay awan pa yung yaw. Nalipatan mi nga ron iti jeep ang nagluganan mi iti agsapa. Ay mabiit laang taalaag ti payong ko. Bulodan nyo pa ilaang. Saanan nana? Asidag mo ti balay mi. Sigurado ka. Wan nana, dagiti agpailot kit di ati asikaswan nyo. Uy, nakabunbuntog kamot amang ilukat itigit si Abner. Pasensyakan bakit? Jak nga rod nangag. Di mo mangag ti sangit ti putot mo aya? Aglut-luto aki di kusina. So pasensyakan. Awatam tayo bag ko. Apay ka no? Anyat sang sangitan ti anak ta. Ay, tsaka mo. Pinansin lang mo't ni Nana Esther itay. Amang ano maditirik na na. Dayta nga rod. Sa balit yung parparik na kanyak lakan. Anya ay aday tagparparik na kin ka bakit? Amangan ko nak no ginamutan mo tayo amang ngilot ti anak ta. Unay kan bakit? Ginamura na dagosan. Anyat amo tayo. Amangan no ti sikat amang ngilot ti lugar tayo kat manggagamod mo't lang. Awagan man ni Nanang lakay. Anyat masapol mo kaninanang. Saludsudam man no anya ti agas ti gamod ta na eh. Aggurigor matan ti anak ta. Ang mga no anya pa iti mapasamak kan kwa na. Anya? Ginamudan iti bakit amang ngilot ti anak ta. Sa baling amin ti panagkita na iti anak ta iti kalman alimabas kami iti paraangan nakat. Ipacheck up mo langan ti ubing. Saan man na gamod ti sang kaibagam? Nyalakit din ay ha. Saan asinsinan ti agas ti gamod anya? Day tatijak kayat kayat. Agbirok ka man iti pabasulam. Anya ginadamag ko, Mari Mikay. Masakit ka numot ti anak mo. Wan, ta ginamudan ti bakit amang ngilot mare. Na, asino bakit, Mare? Sino pa'y kumani bakit Esther ah? Amangan no naarbisan lang ti anak mo, iso ang nagsakit. Wano saan, amangan no epekto ti panawon, Mare. Saan mare? Talaga sa bali ti agparparik na kanya. Iso lang amin ti nakasarita mi ti dayjeng aldaw kat. Sa maysa, madlaw ko sa bali ti panagkita na iti anak ko mare. Narigat agpabasol no awan ebidensya, Mare. Ay, addakan ka no patyam ti ibagbaga. Sika no urayam mo't agamodan na dagiti anak mo. Choice mo dayta. Sika, ipacheck up mo kit dita anak mo, Mare. Saan aday ta agbiro ka iti sabali a pabasulam? Anyati ko na mitay, Gina, anak kaw. Nagamudan ka no ti anak ni Marimi kay tatang. Anya. Adaya mo ti manggagamod dito lugar tayaw. Ni Nana Esther ka no tatang. Kano agil ilot lang ta mo ni Esther. Day tangarod tatang. Ti ko na ni Marimi kay. Nilaing Nana Esther ti nakasarita na iti dayjay nga aldaw. Kan sabali ka no ti panagkita na iti anak ni Mikay. No siya, awan mo ti makita ka maday ti dayta nga Esther. Uray siyak tatang. Kano iso ti pagpapailutan dagiti anak ko. Sipod nagsikugak. Kat may saak kadagiti suki na. Aging gaita. Kat awan mo ti dakas anapasamak kada kami iti anak ko.
Haguray ka. Malagip ko kahit. Nakita nga gayay ayam ti anak dami kay iti paraangan da. Idi napalabas nga aldaw. Mararbisan. Ngam kaslawan mo't bibiyang ni nanang na. O, makita yo tatang. Amangan no day tamot tinagsakitan na. Nana, ginamudan nyo kanumot ti anak ni Marimikay. Anya, Isumot ti sang kaibaga ni Marimikay. Agsaksakit ngamin ti anak na ita, Nana. ginamudan mo't nga ibagbaga day ti ataw. Sabali ka no ngamin ti panagkita yu iti anak na, Nana. Na, day talaang agilot ti amaw. Anya nga'y kumati amok nga aggamod. Jakmat ammo iti kumarik, Nana. Imbes nga ipa-check up na ti anak na, tanaarbisan gayam idi napalabas nga aldaw. Saan mo taday tamangi marmarites amang gagamod kayo ti in-into na rin na. At dala kayat ko alawlawagan kun kami kay. Anya day tanana. Sa anak akas iti ibagbagam, sa anak amang gagamod. Apay nga rod nagsakit ti anak ko. No saan nyo aginamodan, apay nga rod akas jay tinapasamak. Idamag ko kat na arbisan ti anak mo. Ay, saan nga umanay ti arbis a pagsakitan na niya? Impa-check up mo ka din. Ay, saan nga ospital ti agas ti gamod, Nana? Inosente aknak kaong. Awan ti dakas nga aramidek. Agilot laeng ti amok. Numay papan iti gamod aday ta. Awan amok dita. Agrason kayo pa'y lang amin. Nay, sa dino, ti pangipanam iti anak ta. Sa dino kumapay. Mapan ko ipa-check up Saan ang maagasan iti ospital ti tawa na gamod ko naktumat? Tangiwat mo Awan dat mangag ko no di gamod. Gamod la akanayonan. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo ni Nana Esther aya. Apay nga pabasol mo matan ti mapaspasamak iti Di mo makita? Di mo makita nga gurigor ti anak ta? iso nga road ang maipa-check up. Anya kalakit din aya. Di mo samot ammo ang mabalin na kasuan na kanina na Esther iti kastari bagbagam. Paninirang puri mo't pimanan day tabakit. Kumusta kayo, Nan Esther? Ay, agparikutak nga raw Gina nakaw. Manmanulaangan ti umay agpapailot kanyak. Tais istoryaan ngamin ni Marimi kaya asaan laang nga agilo ti amuyo. Gapoy ti kasta nga istoryana. Awanon. Awanon ti pagbibiyagak. Anya nga tano agdemanda kayo, Nana. Abangan numabalik tadak laeng. Saan, Nana? Tulungan kayo. Ay, man nga rod nakaw. Tulungan naktanay. Siyak tinakakaasi iti kasta nga inaramid na. Siyak tinadadaal kadagiti klentay. Mabuteng dan nga agpailaw, tamangan kanunugamudak mo't ida. Saan lang aday ta? Amangan nudang randak dagiti kalugaran tayaw, nupatyan dati ibagbagana amang gagamuda. Anya to may bagasi ka, Gina. Kumusta ti anak mo, Mare? Anya kumaitakan ka. Kaya't ko ama-amuan no anya ti imbaga ti doktor. Apay adi mo mutin sardengan ti mang padpadakas kini Nana Esther. Pabida ka man ngaminan. Manmanulaangan ti agpailot kan kwa na, Mare. Ay, saan ko naparikot day ta? Na, di ka mabutang ama ipabarangay? Anya ko matipagbut nga. Sika ti rumba nga agbutang. Ang mga no ti anak mo matan ti next target ti daya amang ngilot. Manggagamot. Anya?
Kitang bakit? Mayatan tirik na ti anak ta. Para sa itamol lagayam ti solusyon na. Kat nagado pa lang bagbagam. Tama nga no nagbutang dahi abakat. Iso binawi na ti gamod. Naira na laang anaimbagan ti anak ta, iti pinagtumar mo, iti paracetamol. Naa, Amok nga may ti sekreto na. Mabutang dahi ta maibulgar. ti bagam ket de. Naggurigor ti anak ta, tabi naibayam an arbisan. Sikat ti nagkurang. Sa mabalin ka di ka agbirok iti pabasulam. Di ka lam asyan mat iti bakit. Kasano no patyan nagiti kalugaran tayo iti istoryam. Ket dangranda na ti abakat. Apay nga itakalaang anak kaw. Itay pa'y ngor-orayan na kati anak mau. Pasensya kayon tatang. Di magasak pa'y ngamin di ta barangay hall. Apay, sino tinaipabarangay? In-report ko kini Kapitan ti aramiden da di ami kay kini Nana Esther, tatang. Anya? Dakkel ti epekto ti inaramid na, tatang. Manmanulaangan ti agpailot kini Nana Esther. Kalpasan ti panang dadael ni Mikay. Ay, piman mait. Paninirang puray, ti kastangar aramiden na. Di na mo't panunutay. Nga mga nung nakarkaro pa may sagmak di bakay ti kastangar aramiden na. Anya laki day. Nana Esther, Nay, anya ter aramidem dito'y balay, Mikay. kaya't ko kumatiagkid daw iti pamakawan nyo, Nana. Sorry no pinabasol ka iti napasamak iti anak ko. Namin ano nga imbagaken ka, asa anak amang gagamod. Day talaang mo't agilot ti paglaing ak. Gamanya ti inaramid mo. Inwarwaras mo amang gagamod ak. Pasensya kayo kuman, Nana. Amom ka day, manmanulaangan ti agpapailot kanyak ita. Saan laad ay ta? Sa balin ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak. Amok ati adda iti panunot da. Manggagamudak ka talaga. Madanaganak, Mikay. Amangan nudang randak dagiti kalugaran tayo. Tinuulbod nga istoryam. Pagbababawya kung tinaramid ko, Nana. Sapay la ko mata mapakawan na. Mapakawan ka. Ngam no tinam na maam kat iatras ko ti demanda kontraken ka. Nagbidot ka. Mapakawan ka man. Sangwam lata ti bunga ti panang dadael mo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Amo mayang, edi na minsan nga aldaw amadlaw ko. Nagaddayo ti turong dagit imatang mo. Ha? Apay, ada parikot mo? Ibagam ano da parikot mo, tapna mo. Anyat amom, no da maitulong ko. Pampanunotak ngamin no kasanok nga i-break ni Rudy. What? Ni Rudy? I-break mo? Naumakon kan kwa na. Awanan ti ayat amarikriknak para kan kwa na. Anya? Makapakigtut ka matan mayang. Siguro, ada sa baling agar-aram ken ka, iso anak ko nam dayta. Kwa. Oho! Dagita nga style, amok dagitan, mayang. Agpudno ka, asino tagdadaron ken ka? Agasaman ta i-break mo ni Rudy. May salang atawan. Makagraduarin ti kursun a kinapulis. Basta, saan kon nga'y ayatan ni Rudy? Uray agbalin to a pulis, saanin nga agbaliw ti pangadang kwa niya. Anya? Panunotak anaimpag no kasanok nga i-break. Kunak
pagasat ni Mayang. Gaputan na adan iti kaayan ayat a responsable. Ngam, kastamat gayam, timbaga na ka? One friend, yak manamoy ti dayja babae, napakilatlatan akayat ng ibrik ni Rudy. Sayang, nagsingpot ni Rudy. Kan nakadkadlaw anapod no ti panagayat na ken ni Mayang. Ti ko nang gidi, at sa baling agar-arang kinimayang, iso ang padalos-dalos man ang ti desisyon na. Ha? Asino ay ko ma? Diyak pa'y masigurado na sino. Amok nga da. Iti kas di kargaraw na. Amok latan. Ay una yan day dya Mayang. Padalos-dalos iti panagdesisyon na iti biyag. Siguro, kontraktor tagar-arang ken kuana. Iso ang naibawin ko no, ti panagayat na. Hay, ti awanan bain, a babae. Apa anak ko ng kanyak dayta Mayang. Kinapudno na. Mas daawak hindi dayta nga imbagam. Pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ibagbagak lang tipod no. Anya? Awan nga minin mariknak a panagayat ko kan ka. Nga Mayang. Awanan ti adu pa sa Rudy. Dahito yun ti maudi a panagsarak nun panagsarita ta. Anya? Mang sapul ka lang iti sa baling ayatan. Saan asyak? Tano siyak? Saan kan ngay ayatan? Amok amasakitan ka. Ngam amang ano at adala ang amasakitan ka, no agtali na adaklat ta. Ngam iti kinapudno na, kat saan ka matin ngay ayatan? Amang ano? Ala, ditakan. What? As easy as that, ti panangibrik mo kan kuana, friend. One friend, imbagak lang matipudno. Pudno ka dyan. May nalalaman ka pang pudno, ha? Alaman nga ron, ipudno man itakanyak no asino tagar-aram ken ka. Ha? Ama kagapo, iti kanayon mo apa nag-isisem, dang nga. Si kakit di mat. Maalaman, ibagak kan ka. Nung pangaasim ko maa, ta saan mo pang ibagbaka iti ure asino? Kunaktumot ka. Ha? Saan mo mat ama ibrig ni Rudy nga awan makagapo? Ha? Kwa? Malala! Ibagamon! Dang nga. Ni kwa? Ni tebeng. Anya? Nita ba? Nga kontraktor na kabarbarulaan dito lugar tayo. Wan, tall, dark, and contractor ko naman. Anya? O kisti sa ba? Lakatan. Ay, ni Rudy ngagbalin a pulis. Insukat mo kit din iti kontraktor. Panagkunak ngamin, nanamnam ay to ti panagbiag ko, nunit tabang ti agbalin nga asawak. Kontraktor ngamin kat. Hayahay buhay anya lakit din. Isubalagayam asaan kun amakit-kita ni Rudy a sumarsarungkar di tabalayaw. Tagayam, imbreak maun. Wala na. Naumak ngamin kan kwa na. Ha? Kahit asino kay tinakitak akakuyog mo idi na minsan alimabas kayo dito'y balay. Nagngisit mo't alalakay. Nina naman. Ay, ibagbagak laang matipod no anakitak. Ni tabang dayjay nana. Wan, pudno anang isip ng kontraktor dayjay. Anya? Isumat lagayam nga imbreak mo ni Ruday. Gapot na insukat mo iti kontraktor. Ay, agan-anad ko iti panagsasao yun nana. Saan laang adjust a kontraktor ni tabang? Ha? Tall, dark, and contractor. Saan a kontraktor laang? Dakkel agaro ti makukorta na. Dakkel siguro ti project na. Aywan anana. Katno ni tabang takin kontraktor iti flood control dito lugar tayo. Ay una yan Mayang. Gapulaan ta kontraktor. Dagos mo nga imbreak ni Ruday. Anya lakit din.
Maabulan tan nga gayen ayat. Ngam aging gaita, saan mo pa'y anatong palti promise mo kanyak? Ha? Nakunam kanyak nga igatangan ng iti iPhone 16 Pro Max. Di ka madanagan, mayang. Umadanin na malpas si kontrata. O, malpas lang na jay, tiba-tiba ti kwarta. Sapay la kumaangarot kasta. Wang ka day, danag mo na yan, kontraktor na ito yan. Ay wan gayam. Manungay ti mabingay mo ijay no bilang lang. Ay, dakil ah, milyonis ko naman, kontraktor o. Unis, Sapay la kumangarot na pudno dayta. Tabang! mamati ka ka diti ibagbagak. Ang laki ni, tibang, tiba-tiban tao o. Saan kang agar-aramid iti banag a pagbabawyak? Laglagi pa, nga imbreak ko ni Rudy a kaayan-ayat ko, para laang kan ka. Anya? Kat, kumusta kayo nga iti kontraktor akayan ayat mo mayang? Kat, as usual naragsak kami latakinit tabang ko. Talaga mat alinhipat mo na namin pinsan ni Rudy. Manipod na daan ka iti tabang a kontraktor. Ay katuan atalya. Amok ngamin ang naragragsak nga amang tibiyag ko kankwana, ngam itidan nanto ni Rudy. Sika talaga. Ay, jak amo no nyat makunak. Ngamala, sapay la ko mga rod, tanit tabang ti kagasat mo. Ay wana, husto ka itiday nga imbagam. Nitabang at talaga tinaikari a para kanya. Tall, dark, and contractor ko naman, anya lakit din. Ay, na yan ti kastoya padawen na. Di mo lagsardagan ti tudo na. Huwag nga ron na. Dagitili na ba akawas ko idi namin san pa yung aldaw. Aging gaita, san pa ang nagmaga. Awan pa kid din ti ipantikon. Ah, Madublin. ani, sika talaga. Uray san ka ngagpampantay. Inana mo to. Awanin ang kostra. Ay, sapay monson ka mabayag day to ya pa nagtutudo na. Hay, mabayag. Tas tati kinabayag ti pa nagsublina. Ay, inayan. Day, tatila mo pang iturturungan mat. Katuan mat nana. Ang ano sa bagay. Gusto lang, bayag-bayag. Tawan pa'y na mag-aapantik. Nalakit din. Anya! Puno nga tinadamag ko, kumare. Ha? Anyaman tinadamag mo, kumari Talya. Nadamag ko nga inianod ka no tinapig sa adanom ti project datubang a flood control. Hanya? Wen mare, gapo nga minday ti awan sardeng na pa nagtugtudo na. Kat, nitabang ni Mayang ngay, nayanod nga takmat laang. Ay, salbag ka talaga. Di pa ila nairaman ang nayanod mo. Tinipid na kit di ati materyales. Iso kastala ang kalakang inyanod ti danong ti project da. Day ti Jack masigurado ko mare. Basta tinadamag ko, inianod ti danom ti project da. Nangangamoy malansa, kumare. Funny, funny. Anyati ko na, ang mga nusan ang mabayadan ti project yung anayanot? Ay, hindi itangarod, di parikot mi ita, natibag mo tang. Anya? Nakadkadlaw ngamin at tinipid mi ti materialize. Isang oray saan unay anapig sa tito daw. Nayanod ti mararami da project medyo. Unay mo di dyan. Anya? Ay, kung naklakit din no, iti kabiitan a panawan. Kat magatang mo ti iPhone 16 Pro Max a promise mo kanya. Ay, kaawanin ah. Pasensya kang mayang. Sana balay. Tano, adan tuman ng project ko asumaranaw. Magatang kunton, dahi ta cellphone ngay bagbagam, mayang. Oho, kaanon to pay dahi tatabang. Manumotan abula na inururay ko dayta.
Kung naklaki din, maitad mo amin akayat ko. Gaputa kontraktor ka. Saan mat gayam? Anya? Imbreak ko pa mat ni Rudy para kan ka. Sa ita, mayan anot ti project yo. Anak ko nampay, asaan ang mabayadan? Una yan tabang. Salbag kita eh. Nay, matutudo ti panawin ita. Ngam igidgedan mo maday ta pa nagluluam si kamayang. Abay, Nana? ada parikot mau. Awan, Nana. No awan, apay nga raw na kasta tilangam. Nakadkadlaw mga ada parikot mau. Ni tabang ngamin, Nana. Ha, taapay. Slag bababawi ako na nakiayan-ayat kan kwa na. Kung naklakit din no kontraktor kat ado kwarta na. Saan mat gayam? Nanguno na ita. Anayano ti project nga aramidan da. Salbag kit di amin asalbag. Ni, awan mo ti nakakatkatawa iti imbagak. Apay nga katawa kayo. Makakatawa ang laing mata. Si kakit di may. Apay no kontraktor ayang gamin ka ado ti kwartada. Aha, nangalala ang matikas tamayan. Nana, Napamulaki din imbreak ni Rudy, anapudno, kan manulaangan atawan, agbalinan apulas. Ay, sinayang maumayag, anya lakit din. Insukat mo lang iti kontraktor, nga awan mat kasiguraduan ti source of income na. Hay! Imay kalagayam dito, itapno agsangit-sangit si Kamayang. kasapulak kami ti makasarsarita ita, mare. Dahil ti panyok. Ano Sam? No adaman takin basol si kalaeng. Gapulaang dahi ta iti padalos-dalos a desisyon mo. Salbag ka. Anya? Anya nga ita, kunam ide, naragragsak nga amang tibiyag mo, no nitebang tagbaling asawam. Ngam iti da dya arodi. Ha? Agasam man, takiladlat tanti pa nang ibrik mo kenkwana para lang kinitebang a kontraktor. Ngam ita na yanod ti project da, agsangit-sangit ka kasta. No way! Mare. Awan mon, mayang. Inulaw na kalaang dadya kontraktor mo. Dahita ti magadab mo iti kaslapaltat apa nagpampanunot mo. Anya lakit din. Oh, apay pailang imay ka dito'y balay mi. Ay, wa? Imaya ko na, saan ka magaming reply ka nagiti text ka? Di ka pa isang batan, tiawag ko king ka. Nag-break tan. Anya? Saan ka matsiguro at tulangan niya? Di ko nak, ag-break tan. No amok la ko mga awan gaya maganap ko kan ka. Saan ko la ko man nga in-break ni Rudy idi? Saan ko mamakasta? Mayang mo? Ay saan? No kunak ag-break tan. Ay. Awanan ti ado-ado pa'y asao. Ha? Di da ka pala inyano ti nagpigsa adanom. Idi na yano ti project yo. Ha? Salbag kide. Awan sir-sirbim a kontraktor. Nita, idanalis ng mitay. Ay talaga! Idadanas ka talaga. Ano? Si kala ang tipor a kontraktor. Anya lakit din. Bayang, napalabas ko matitay ni Tebang akayan ayat mau. Ha? Kasla makasangsangit mo italimabas. Imbreak ko nga minin, nana. Ha? Impagarup ko, ananamnam ay tibiyag ko kankwana. Ngam saan mat gayam. Ay, Diyos mayo, marimar. Anya? Iti kinaado ti impromise na kanyak. Iti odi na, nayanod laang ti kontrata na. Di pala nayanod ti awanan pa'y na kontraktor. Amom si Kamayang. Nagmayat ka ako dutan, tapno man mariing ka. Agtagtagainap kan sama nga main. Nana, Ay, jakam mo, no anyat ibagakan ka. Anya lakit din.
Awan? Awanan ang arod mayang. Awanan tay kanayon mo nga ipampanakil tall, dark, and contractor. Anya? Nakunam, adi pa'y lamayanon ni Tebang, iti panakayanon ti project da flood control. Kaya't nairaman kumamatan da ita, panagpampanunot mo baribar. Anya nga ita, naiwan kang nga. Tall, dark, and contractor sasawam. Awan mat, nagmamaayan na. Ti kinaado ti impromise na ken ka, iPhone kas kadaan niya dita, awan tungpal na. Siyo nga. Si Kamat, awan pa'y nasayaat nga ibalakad mo kanya kagayam mo. Pasig ngagkakadakos ti sa usawang mo. Ay napaw, mayang aya. Unay adda na sayaan nga ibakaken ka, awan mo la serbina, tabaribar nga rod, ti panagpampanunot mo. Nagsingpet ni Rudy, ngam imbrik mo laeng para iti tall, dark, and contractor, tabang, anya ita, ha. Hey, nala, ita nga imbrik mo na tabang kontraktor, mangsapol ka manan iti politician ang naglaing agdawat iti pondo. Barang tumama ka, salbag ka, sipating ka na eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sa dino tinaggapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasublat ti kaaruba tayo nanang. Napan ko la kinita ano mayatmat laang. Ka, sublatam nga raw. Kumaan nanang, ngamdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti aglawn, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan nanang. Dayta nga agpayso ti rigat na kat. No apay nga men alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod nanang. Agraman pag out of town mo, ilon mo pa'y. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak nanang. Ammo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbagam iti dayta Mare. Kayat ko asublatan Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan Mare. Dayto ti listahan dagiti gamit iti dayja a restaurant. Dayto mo ti total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, ngam mabawi ta adagos, taado ti customer Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagi mo ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti maibaga na Mare. Bareng umanugot day jay. Day tatigatad apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo tiganan siya ayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% matkan kwa na. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay, adamat anak tangaw awir ko. Panagkunang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no mati customer lakay. Nanya nga ta kagpaiso. Isupay kumamat ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang kadagiti gastos dito'y balay. O sige,
Mangirwar ka iti kwarta. Ngam siguro lang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarem. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto, dayjay adwa. Imanugutan nila kay kumare. Ayan nga iti kwarta, Mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, mare. Anya day ta, Mare Marlene. Ay, okay lang nga sa anak nga agtrabaho, mare. Adalat ta ti maalak abingay ko? Ikato na, mangala ta iti swelduan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, mare. Okay, sa akto ag-update kan kano kasano, kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay no saan ka abise, tapno makita mat ti negosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Wan, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika kumatitangdanan me. Agbiro kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ang maarami. Kumusta ti saritaan niyo kini Densyo? Mayat ka day? Una nang, Kat, kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di, busy kan tumat. Una nanang, asikaswak matan tinegosyo mi kin ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsa mo ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Limaba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay, kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no kwa. Mapan mong tumot pa siya ti restaurant yaw bakit? Ay, uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwan. Mari Merlin! Mare! Adda ka de! Adaak dito'y mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay, Mare. Ay, nakaturong pa ilaang mare. Ay, anya kay ti umay mo ibaga. Imayak ta itad ko ti bingay mo itaabulan. Ha? Ada hagusan mare? Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman nak mare. Awan anyaman na, Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itad na. Di ko na nilakay ko kat ano ka nung at ti customer mi. Wano, sinaornak ti kumare. Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa mare. Dala na lagip ko.
Inted mo kadimot lang, tibingay ti kumarem, abay. Nalpasan ananang. Anya nga ti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamot kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na amin a klase iti trabaho ijay. Iso nga rod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarne ti baboy. Wan, inted ni Mari Abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangrabyan talakay. Di, dakkel mo ti bingay mo bakit? Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wan, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant yun, iti kumarem. Wan lakay. Iso na lang, ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumarek. Anya? Di, agimbistigar ka, bakat. Saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. O may kaman pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito kadila ang ti-sales tayo. Uy, dahil talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga aramid ti mga alay, ti saan may ako ka. Sa may sa, adamo ti CCTV. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ala, amin da itoy. Amin na koleksyon. Una, apay, ada pa rekod? Ay, awan may kaya nga mangibati ka kung may ti pagbaryami karag iti customer. Ang mga nubo umanin na sangaribo ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag kitad da. Oh, kumusta kayo matan dito, Manong Densyo? Nasaya at latamot Merlin, ading ko. No imay nga tap ng mga alay ti koleksyon. Awanan. Nala ni Abi aminin itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa Ne, adamat gayam extension na itiruar. Uy, nangikarga kami ti lamisaan kan tugaw. Tapno saan nakarowded dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adamat gayam ti customer. Uy, isa medyo dakkal mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numover ko ti lutlot to. Ituloy tanton tag istorya. Indon madamdama. Agoray ka man, abi, anak ko. Apay ka din, nanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Una nang, pudno day tra. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan mo't kat di, nanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Ti daduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Una nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang Wen ka di, nanang. Apay, anya ti panagkita yu kanya kaya, ulbod. Dito'y balay ka dito, nagkapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day nga abi. Apay ka di? Nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawain. Wan nga rod lakay. Di namat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta. Day ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka. Tas ikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni abi dito'y balay. Ada tinapanan na.
Saan mat ngaminan ang mata tao dito balay? Adda ka di masapol mo kan kwa na. Sa ludsudak lang ko matibingay ko, nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamuna kan ka, nga adda nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay, sos, no kasta, nagulbod nga rod Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan, no? Anya tinangusaran na, nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos na, agraman ti kapital mi, nana. Anya ngay, abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko ken ka itang. Ne, apay ngay, mare. Manmanulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan tinagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare. Nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasiyay. Una yan, mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Awan pa'y, Mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga gluklukat ka iti restaurant, mare. Kwa ngamin, Mare. Ay na, mare. Siyak mat ti maperwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, mare. Scammer ka mat gayam. Ni, saan ko mamatakas ta, Mare? Jakon kaya ti agbali na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot day dya tao lakay. Na yan, tikas ta kay naramid na bakit? Ay no, ma-stress akong amang pampanunot lakay. Scammer mat gayam day dya kumarik. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na agapula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti plano. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Pangaasim, Marilyn. Di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kumaiti saritaan tamare. Awan pa'y nga mintikas onahan ko ita, Mare. Promise, itad kunto ti kwartam. Isubliktung. Awan lat amok dita. Maasik ako makanyak, Mare. Saan mabalin nga agpalya ti restaurant? Taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akin ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao. Asino ti luklukwam, Ipasublat kun samot ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibingay ti kumarem Imbayad ko nga rod iti loan ko. Tapno ibagakan ka. Saan apagbayad iti loan ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang runa pa'y kat saan matgayam nga imanog ti kumarem. Ay, awanin, ananang. Masapul meten ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Diyak inggagara, nanang. Do saan kumakas na tinaramid mo? Di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita.
Ngamawanan nanang. Saanan akaya ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at inigusuyo ti dinadaal mo? Agraman ti nasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apiktadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Janice, ay ayatan ka unay. Sapay la kumata danam namakin ka. Agpaiso ka ti dagit ang ibagbagam kanyak ita, Manong Marlon? Mga nurabrabakan naklaang. Saan, Janice? Napudno unay tayo ayat ng idadarirag ko kang ka. Sige, bayam a panunutak pa iti ibagbagam. Katsapay lang kuma, tamakauray ka. Awan parikot, Janice. Makauray nga uray pa'y mabayag. Agyaman hak no maawatan na. Tingi-tingag pa iti pudno a marikrik na para kan ka. Pare, agtagay tayo lagta. Ado, tinlutok apulutanin tayo. Ay, katuwa na pare. Nagmayat to pa'y taginom. Ay, mong gayam. Napan ka din niya balay daros. Dahil ti mayat nga ramay. Kaputaan na pintas kun siksay pare. Saan pa'y pare Alan? Ni Janice, tinagdatunak. Isutin lang idariragak dito ayat ko. Ay, mapangkalat ta. Yan daros. Tapno, darisel pa pare. Kasanaw, no, di nakagayam kaya ni Janice. Di na yaw awangkan. Ay, saan siguro pare? Ala, tapno di mumut ko na. Mapanak to iji balay daros. Ngumno ita, aginom tayo pa lang ang karagiti kabarkada ta. Nagbayag damang ngami na gimatang iti arak anayon to'y pagsasangwan tayo. Mala, tagay talatan pare. Hingya lagi din. At damit to awit ko nga arak. Iso magtagay tagi din. At ito'y swildok, nanang. Handa kayon ti mapanagatang karagiti masapsapul tayo diti balay. Agyaman na kanak ko. Nga mangibati ka kumamot alat ta iti parakan ka. Tapno addamot madadaan nga usaram no adda kayat mo agatangan. Ang damot kid din, nanang. Sa bali tururno nga kiti bangkaw. Sa bali mo ti pang-arak. Anya, ay unay ka nanak ko. Ipang pangrunang pailaang mat ti pang-arak. Anya ka laki din. Mga asawa ka kidain tapno adda pang tedam iti birok mo. Nyalaki din ni nanang. Kasano makaasawa ak ngay. Awan pa'y nga rudnubiak. Awan pa'y mo ti makaklon kanyak, nanang. Anya laki din. Kasano nga ron nga adda mga klon kan kangay anak ko. Di mo mat ngamin amo ti ag-follow up. Nyalaki din. Kasano day tananang? Di mo amo ti ag-follow up Gaputa maminsan mo mula ang amapan sa rungkaran ti balasang ka di mo matan sublian. Anya laki din, nanang. Mapanak tulat ta. Yakpay kami masango. Gaputa makumikumak iti trabaho. Ay agtal na ka man Marlon. Ti ko namkit day. Nula ang sugsugan da kadagiti babarkadam, mapan mo pa siyaran ti balasang. Ngam no di da ka manin sugsugan, di mo manin amo ter aramidam. Anya? Saan mo't nanang? Ayawan mo, Marlon. Aglaklakay kalatan di taunag ti sapin mo, no di ka agpanunaw. Anya laki din ni nanang ko. Laki din. Makantayon, sakpay nga agbaaw dagiti makan anak adasar dito lamisahan. Nanang. Agyaman na. Gaputa pinatgam di awis ko ang mga diti restaurant. Ros ading ko. Katuan Manong Marlon.
Awan matdakas na. Gaputa mangan talaan mat iti pangal daw dito yung restaurant. Ngam, anya ka diti ko naman napatag nga ibagam. Kuha, ading ko. Saan adito iti kahit ko pangibaga? Ijay ko mabalayo ti kahit ko. Sarungkaran ka ko man no mabaling. Kasta ka di manong Marlon? Sige ang aron. Umay kanto ije balay, no day ti kayat mo. Sige nga rodan. Mangantan, tapno makaawid tan. Diyak pa nga minalpas ang naglaba. Iso nga agawid ak adagos, numalpas ta amangan. Oh, sige, ading. Itulod kanto napapanamalpas tamangan. Agyaman ak manong. Agyaman ak Paboritok dagiti in order mo amakmakan. Iso asigurado amaganas ko timangan. Ay na, kasta ka di ading Rose. Agyaman na ang aron. O sige, ituloy tangarudan ti mangan. Kalpasan na, itulod kanton iti balayo. Tapno daras ka ang makaawit. Ilugan kanton iti motor ko. Sige kakadwa, aginom tayo lata. Kakaiso na kasangay ni Marlon nagayam tayo ita. Maknang tayo malita, tiyarak imurunan, no? Agyaman na kita panangdang kayo ito sa kanya. O sige, aginom ka nagpulutan tayo. Agraragsak tayo, itaag kasangay ko. Pare Alan. Apa nga sangit ka matan pare. Ada ka di nang pasakit king ka. Awan mo't lang kami nanti mga klon kalyang. Saglangan ti awan na tawa na. Kada kami, nagkakapsat pare. Ay, malakayan ako na baraw. Anyalaki din na pare Marlon. Malakalang na ita. Di armam ni Marisa pare. Anya, ni Marisa nga anak ni Tata Marlito ni Tadaya. Kaway. Abay, di mo ka di kayat ni Marisa. Kuha pare, kaya't kuha basta kaya't nak. Ay, tulungan ka pare. Basta agpainom ka pa mo na. Aring lalo pare. Mala, aginom tayo ita. Ado tayo ginatang kong anak. Rendakin kayo ita nga ginom ka nagiti gagayim ta. Dahil daman tiket ko king pare Marlon. Mala, aginom tayo. Magain inom ako ni ti arak. Kasla agmagan ti karabukob ko. Adi makaraman iti arak. Ay na. Anya lagi ta natin kasto yung pare. Ipapatik man ti agdaton parang makasawak madlangan. Ay kahit na pare. Tumanon tulad ta rin Siyak ti makamukin ka. Ilakad kanto. Kun ni Marisa. Nagadong mo tanday talablaba, Rose. Kunak mo nalpaskan, gaputa nagsapa kamot ngamin anagirwar kadagiti lalabaam. Saan pa'y nga rod, Janice? Kasano? Adamat ngamin nangawis iti tao. Isuan na panak pa'y Sayang mat no jackpot gan. Sino tinangawis kan ka? Apay adinak inayaban. Bayam, inton sumaro no, awisan kanto. Sino ngamin tinangawis kan ka? Ni Manong Marlon. Pinatgak, gaputawan mat siguro ti dakas na numangan kami ti ruwar. Diyos ki. Isumot lagay masan ngam umay iti balay. Gaputa at damot kaya man sa bali a pagdatdatunan. Oh, ada ka ti ibagbagam, Janice? Awan Rose! Ituloy takit din ti aglaba. Tapno maisambot iti darang iti init. Pare. Apay nga analpay mo tabaga. Manasang putak dito istor. Ada ka di parikot mo pare. Nagsakit pare. At dapat gaya man nobyo ni Marisa. Ha? Kunam bilangan na. Kasalupay itangay. Saan mo'y gaya man nga available ti pangilakadam kanyang. Ay, diyak mo kami nakasta pare. Pasensya ka na. Ngam di kagdanag. Adupay di tati mabalin mo apagdatonan. Uno, i-follow up mo langan na Rose kan Janice. Ituloy mo langan itang arman.
Parang kayat da ka, pare. Kinabundo na pare. Jak pinagdatong kiniros. Ni Janice, ni nagdato na. Isun sa langit ti sarong kara ka. Ni Rose, pagdatunam, tao po bing pare. Ha? Iyot udi mo ni Janice. Kaputa, sigurado kaking kwa na. Sigurado ka pare? Wuhin pare, inya lagi ni. Mamati ka kanya. Ngam, sakbaya mapang ka. Ikatakan na pampay ti arak. Taginom ta. Kabayhatan ti panaguroray ko ka. Awan pare ko tita pare. Mamilang. Hinak kumatang iti inuman tang arak. Basta urayan na dito ya. Sige pare. Urayan kalatan nito. Urayak, ti sangpit mo nga arak. Sa dino man ang ti papa na marlawn. Rabi ngam agrubrubot ka pa ang arumwar. Inakagarem, nanang. Anya, mapan ka agaram, wano mapan ka manan gumatang iti ipasangom kadag iti barkadam, Ninanang mo, inakagarem mo na lang arutin. Ay, saan ka kuman abyangan, gaputalakay kan, ngam naglaka ka mo ngamin ama alukaw. Nanang, Awan rumwar, agpakada ka kini Alan ta iturog mula ang ta. Aginana ka kiday, masapa ka pa'y amapan agtrabaho inton biga. Anya ka diti gagara, Manong Marlon. Apay ngay may ka dito'y balay. kwa ding Rose. Gagangay ati barote umay mang sarong kar iti balasang akasking ka. Ha? Manong Marlon, apay, planom ka dito, agdaton kanya? Uwan ko ha, no, adapan na ka ikarik, adeng. Amo, Manong Marlon, nasingpat ka, nagagat ka, kan, nasalukag ka. No kasta, adanam-namak no bilang tagdato na kading Rose. Adda kuma, Manong. Anya, apay nga adda kumana ading Rose. Napudno akmat keng ka, ay ayatin ka. May kamano ako na pinagdatuna, Manong. Kwa adeng, diya akong mabilang. Apay ka de. Makitam, di mo pa yun mabilang, numano kami. Ading Rose, si ka itati pagdatdato na. Ay ayatan, kanipatpatag ka. Naklunan na, agkasartan na takos. Sorry, Manong Marlon. Ngamjak kaya ti tao apaasa. Adeng, anya tiket mo asaway? Iti kinaadumya pinagdatunam. Maminsan ka laang asumarongkar. Kalpasan na, sa balin tumanan ti sarongkaram. Iso sorry, Manong. Ngam itapay laang. Paayan kan. Gaputa makapadismayamat ti kasta nga aramid mo. Anya? Nanang, nabay na anak ka po katagtimbag paganeros kanya. Pinainak lang arunan. Pinagsasawan nakpay. Ay, katgunggunam Ninanang man. Amo, Marlon, anak ko. Husto, dagiti imbagakan ka ni Rose. Kaslang amin pagang angawam laida no kasta. Pangnamnamaam ida iti kasjay nga inaramid mo. Mamuti nga kami na mapay, nanang. Iso tinungpal ko timbaga ni pare Alan. Arumbang da reserba no bilang. Anya, ay kalukwan day ta nga imbaga anakan ka. Maday, ti kasta nga aramid. Agseryoso kan, tapno adda mangayat kan ka, anak ka. Pasensyakan pare Marlon. Madamod laging kati pare ko. Saan nagaputa yung bagak ti kasjay. Pindamot ti na pagdatunan na kiti babalasang dito lugar tayo. Pagdatunam ti maysa. Numapay ka. Agdaton ka manay. Kasjay. Bayang pa lang na ita pare. Aginom tayo pa lang. Saan pa ilang pare? Madinsa te arak. Sa anak sa makaasawa no ipang pangrona kasangwan te arak pare Alan. Maday. Anya.
Nana Sebastiana, umayak man? Nay, si kamo gayam alan baraw. Umay ka, sumrog ka. Ay, saanan nana. Kaya't kula ko mga umay awisan ni Pare Marlaw. Ta, ginom kami man. Ay, pasensya kan baraw. Ngumawan ita ti anak ko. Rimor itay. Sa dino tinapanan na nana. Napan nagaram baraw. Mapan na i-follow up tay damo nga inaram na. Anya? Kat si kangay mat baraw. Awan ka di pa'y nobyam. Awan pa'y Nana Sebastiana. Okay lang. May met ti kastam. Tapno, awan ti sawsawen. Kainin awan ti umanapa. Kasta ka di baraw. Kasta gayam ti panirigam. Uy, Nana Sebastiana. Ay, sige nga ron, Nana. Agpakada akon. Agsubliak tulangan. Ninton adda ti gayam ka. Sige, baraw. Ay magarabi, mading Janice. Kumusta ka? Kastoy, nasaya atak matata, Manong Marlon. Nakaumay ka mat. Napatagsakit iti gagaram Talaga napatagating ko. Katagyaman kaputa inikam nak iti oras ita. Masapul kami na makasarita ka. Talaga napatag, tiket ko nga ibaga. Anya day Manong, imbitaran na ka din iti panagkasar mo? Anya? Ay, saan natin dyan eh? Kasano ko mga imbitarin ka? Si Kangaroo mo tiket ko nga ikasar. Anya, si kamat Manong, rabakan nakmanan. Amangan numamati akmanan kan ka. Pudno ti bagbagak dyan eh. Ay ayatan ka. Nuod na pan na ka ikarik. Agkasar tantang. Anyat kahit mo asawan, nabayag nga inururay ko ti panagsublim. Idida mo nagdaton ka kanya. Impagarap ko, asaan nakakayat. Iso asaan ka na nagsubsubli. Saan, Janice? Ay ayatan ka. Isungar nga, dakit at ito'y balayaw. Pasensya kan Manong, ngam na oti kan. Oh. No nag-follow up ka kuma, si ka kuma tinaklon ko. Anya? Apay? Anya ti kahit mo asawan? Saan kan amabalin nga aklonan, gaputa adan ni Lawrence akayan ayat ko. Kan may isa, natulagan ti kasarmi. Anya? Unay mo tinagasat ko. Nagsakit. Ti gusto yan na pasamang kanyang. Ay, Diyos, kinata follow up. Nagsayang kanya na is. Lalaki, di mo Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.